Rritja e çmimeve të produkteve bujqësore në gusht për kryeministrin Hristian Mickovski kryesisht tregon se një pjesë e parave ka përfunduar tek bujqit, por realiteti sipas Mickovskit tregon gjithashtu se një pjesë e ndërmjetësve dhe tregtarëve vendosin margjina shumë më të larta, jo logjike mbi produktet bujqësore që në fund parat nuk përfundojnë tek bujqit dhe ushqimi është i shtrenjtë për qytetarët. Инаку го следиме однесувањето на трговците и веќе колку што сум информиран за дел од нив има и одредени процедури и постапки пред институциите. Ќе процесуирани, само треба да влезат во финална завршница. Sipas endit shtetror të statistikave, në gusht çmimet e produkteve bujqësore nga ana e inputit janë rritur për 2,6% dhe nga ana e outputit për 12,1%. Mickovski thot se statistika tregon se ushqimi në gusht ka zbritur në çmim krahasuar me korrikun e këtij viti për 0,7%. Ќе повторам дека цените со кои што земјоделците ги продаваат своите производи се историски највисоки. Сега е пиперката ајварка, но исто така ако се вратиме наназад и зелката, и доматите, и краставицата, и кромидот, и сите останати би рекол производи, но ако се вратиме уште поназад и тутунот и сега гројзето, ќе видите дека цените се историски највисоки, а тоа го говори и практично скоро дуплираниот извоз на храна споредено со истиот период од минатата година, посебно на земјоделските производи. Kryeministri theksoi se çdo ditë monitorohen marketet dhe tregtarët për të zbuluar se kush i rrit çmimet në mënyrë jo logjike.